Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Moato TV, reka twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza. Ese uracyabaho wibaza amateka y'ubwato bwa Titanic? Icara utere agatebe wumve utega amatwi. Icyo ngusaba ni ugutega amatwi ukumva amwe mu mateka yaranze ubu bwato bwa Titanic. Mureke twiyumvira amwe mu mateka atangaje y'ubwato bwa Titanic. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba ugiye kumva aya mateka. Nta kindi ngusaba uretse kwicara ugatega amatwi ukirinda ibikuruguya, ubundi ukiyumvira ubwato bwa rutura bugezweho bwa RMS Titanic bwatangiye kubakwa kuri 31 z'ukwa gatatu mu 1909 muri Ireland na Wharf Shipyard muri Belfast mu gihugu cya Ireland. Imirimo yo kubwubaka yasojwe mu 1912 ari nawo mwaka bwatangiriyemo urugendo rutazigera rwibagirana mu mateka y'isi kubera ibyago bikomeye bwagiriye mu nzira. Bwari bwarakorewe kuba ubwato bwa mbere bunini bw'imyidagaduro cyangwa se luxurious mu ndimi z'amahanga ku isi. Bwatwaye asaga miliyoni 7.5 z'amadolari mu kubwubaka. Ubu bwato kandi bwari bufite umurambararo wa metero 269 n'igice kimwe, uburebure bwa metero 53.3 n'ubutambike bwa metero 28, bukanapima toni 46,328. Igice cyo hasi cya Titanic cyari kirimo ahagenewe imizigo, imashini zitwara ubwato ndetse n'izitanga umuriro mu bwato. Igice cyo hagati cy'ubu bwato hari ibice byagenewe abagenzi. Icyiciro cya mbere first class, icya kabiri second class ndetse n'icya gatatu third class hagendewe ku mikoro. Ubu bwato bwari buri ku rwego rwo hejuru ku buryo icyiciro cya kabiri muri Titanic cyashoboraga kuba ari icya mbere mu yandi mato yari ariho muri icyo gihe. Titanic yari irimo abagenzi bagera ku 2,240 kandi b'ingeri zose, kuva ku baherwe kugeza ku baciriritse, ari bo babarizwaga mu cyiciro cya gatatu. Iyi Titanic yari imeze nka hotel kuko yarimo ahagenewe gukorerwa siporo, isomero, ahagenewe kwiyogosheshereza, akanya ko gukiniramo indi mikino ndetse na piscine cyangwa se swimming pool. Ubwato bwatwaye utundi twato duto 20 twari tugenewe ubutabazi, gusa bwari bunafite ubushobozi bwo gutwara utwato 64. White Star Line yahisemo gutwara utwo twato duke kubera ko amategeko yavugaga ko icyo twari tumaze kwari ukujyana abagenzi ku yandi mato y'ubutabazi mu gihe cy'ibyago. Mbese bateganyaga ko bwari kujya bugenda bugaruka. Ubu bwato kandi benshi bavuga ko budashobora kurohama kubera ko bwari bugizwe n'ibice 16 bidashobora gutambutsa amazi, kandi ko byashobokaga ko mu gihe ibice 4 byashoboraga kuzura amazi, ubu bwato bwari kuguma hejuru y'amazi. Byagenze gute ngo ubwato bwafatwaga nk'ubudakorwaho burohame mu kanya nk'ako guhumbya? Nje nitwe Tangishaka Henrique Manetsi. Reka nizere ko wamaze gukora subscribe, wowe ukomeje kudutega yombi. Mu gitondo cyo kuwa 10 Mata mu 1912 nibwo abagenzi batangiye kwinjira muri ubu bwato mu mujyi wa Southampton mu Bwongereza,
abantu benshi bahururiye kureba uko ubwo bwato buhaguruka. Saa sita zuzuye z'amanywa, Titanic yatangiye urugendo rwayo ku itegeko rya Captain Edward Smith. Bwagombaga kandi guhagarara i Cherbourg mu Bufaransa na Queenstown muri Ireland gufata abandi bagenzi, noneho bugatangira urugendo rugana mu mujyi wa New York banyuze mu nyanja ya Atlantique. Tariki ya 14 z'ukwa kane mu 1912, abashinzwe ubu bwato bari bakiriye ubutumwa bubaburira ibyerekeye ibibuye binini by'urubura icebergs, ariko Captain Smith yakomeje kugendera ku muvuduko udasanzwe. Uko bwakomeje kwira niko amazi yakomeje gukonja cyane kandi nta rumuri rw'ukwezi. Rero byari bigoye kubatwaraga ubwato kugira ngo babone amabuye y'urubura bashoboraga guhura nayo. Saa 5:40 z'ijoro, uwarebereraga ubwato Frederick Fret yabonye ikibuye cy'urubura ari hejuru y'ubwato. Yahise avuza inzogera anahamagara abari ku cyambu cy'ubwato avuga cyane ko abonye ibuye ry'urubura imbere. Abashinzwe gutwara ubwato bahise bihutira kubukatisha babuhungisha icyo kibuye, ariko amazi yari yarenze inkombe, birangira bagonze ubwato ndetse indiba y'ubwato icikamo utwobo ndetse n'uduce dufata igisenge cy'indiba turacika. Icyakora ako kanya abagenzi bari mu bwato ntago bumvise ko bwagonze, ndetse n'abayoboraga ubwato basa n'abiruhutsa, ariko burya nibwo ibyago byari bitangiye. Saa 5:50 z'ijoro, Captain Smith n'uwari ushinzwe imyubakire y'ubwato bajya kureba ko ubwato butaba bwagize ikibazo. Bahise bamenya ko mu gihe cya vuba ubwato buri butangire kurohama, kubera ko ibice 6 muri bya bindi 16 byatangiye kuzura amazi. Saa 6 zuzuye, abakapiteni batangiye guhamagara ku maradiyo kugira ngo barebe ko hari ubwato babona hafi aho, ariko ari nako batanze amabwiriza y'uko abagenzi batangira kwinjizwa muri twa twato tw'ubutabazi. Saa 6:25 abagenzi batangiye kwinjizwa muri twa twato, gusa ku bw'ibyago hari utwato twabasha kwakira 1/2 cy'abagenzi bose ba Titanic. Gusa muri icyo gihe abagenzi bamwe na bamwe bari bataramenya ibiri kuba, ndetse nta kavuyo, bituma ubwato bwa mbere bw'ubutabazi butwara igice cy'ubushobozi bw'abantu bwagatwaye. Ofisiye wa mbere Murdoch yatanze itegeko rivuga ko abagore n'abana ari bo bagomba kubanza gushyirwa mu mato y'ubutabazi. Muri icyo gihe ubwato bwa RMC Carpathia bwakiriye ubutumwa bwa Titanic buhita butangira kwerekeza aho yari iri kugira ngo itabare abagenzi. Urumuri rwarashwe mu kirere mu gufasha andi mato kumenya aho ubwato bwarohamaga buri. Saa 7 z'ijoro, mu gihe ibindi bice by'indiba y'ubwato byakomezaga kurengerwa n'igice cyose cy'imbere cy'ubwato cyahise kibira munsi mazi. Amazi yari yatangiye kwinjira mu bwato ku muvuduko mwinshi wikubye inshuro nyinshi. Ubwoba n'igishyika byatangiye kuba byose mu bagenzi. Noneho kuri iyi nshuro n'abagenzi bari bamenye neza ko bari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bamwe muri bo batangiye kurwanira gukiza ubuzima
binjira muri twa twato duto, naho abandi bo bari bemeye urwaje cyangwa se bagaha imyanya abagaragaza intege nke. 8:05 ubwato bwa nyuma butabara bwari bujyanye abantu, nyamara ariko mu bwato hari hasigayemo abantu 1,500. Mu gihe ubwato bwari butangiye gucurama, abaturage benshi baguye mu mazi akonje ku kigero kiri munsi ya 0. Ku isaha ya 8:17 kapiteni yavuze ko buri muntu atangira kwirwanaho. Muri icyo gihe igice cy'inyuma cyaracitse kiratandukana kinamanuka munsi y'inyanja, hasigara icy'imbere nacyo ariko kimeze nabi. Nyuma y'icyo gihe ntawe uzi neza uko ibya Kapiteni Smith ibye byarangiye, kuko inkuru zitandukanye zivuga urupfu rwe ukwinshi, ariko ntago umurambo we wigeze ugaragara. Muri icyo gihe abantu benshi bararohamye, n'abashoboye kuguma hejuru y'amazi bapfuye bazize ubukonje bukabije, ibyo mwita mu ndimi z'amahanga hypothermia. Titanic yakomeje kurasa urumuri rutabaza. Saa 9:00 za mu gitondo nibwo Carpathia yabonye urwo rumuri rutabaza rwa Titanic, bahita baza gutabara. Ubu bwato bwa Carpathia bwageze ahabereye impanuka ahagana saa 10 za mu gitondo. Ubu bwato bwahise butwara abari barokotse. Abagenzi 705 nibo barokotse iki cyago, naho abarenga 1,500 bahasiga ubuzima. Mu mpanuka ya Titanic umubare munini w'abarokotse ni abagore n'abana, nk'uko twabigarutseho hejuru, nibo babanje guhabwa imyanya mu twato tw'ubutabazi. Kugeza magingo aya nta muntu n'umwe warokotse Titanic ukiriho, kuko hashize imyaka 116 ibi bibaye. Biragoye ko hari uwaba yaragejeje aha. Milivia Dia niwe muntu wavuye ku isi bwa nyuma mu barokotse impanuka ya Titanic, afite imyaka 97 mu mwaka wa 2009. Akaba ari nawe wari umuntu muto mu barokotse, kuko impanuka iba yari uruhinja rw'amezi 2. Wakoze kuntega yombi. Niba ukunze iki kiganiro ugejejeho, cyangwa se ufite igitekerezo ushaka kongeraho, wasiga ubutumwa muri comment ahagana hasi, tukaba twakungurana ibitekerezo. Mwari kumwe nanjye Itangishaka Eric Manetse, bibutsa gukora subscribe. Gahone mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.